Akiaria igongona-inĩ rĩa Wings to Fly rĩrĩa rĩterebagwo nĩ bengi ya Equity, Komicona wa kaunti ya Embu Abdulahi Galgalo augite riboti cia andu kwiruta mwanange kwiyuraga nĩ ciongererekete kaunti-inĩ ĩyo. Riboti ya muthia ĩrĩa ya muthuri woragire mutumia wa mũrũ wa nyina na thutha ũcio agĩcoka kwiyuraga kuumana na kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ ngucanio cia kĩmũciĩ. Na usifikiri ukijiua majukumu yameisha. Umeenda ndio kule kwa Mungu, huna nafasi, na huku watu wako ambao umewaacha, watoto wako, bibi yako na kila ambaye alikuwa anakutegemea utakuwa umemwachia shida. Galgalo augite ni hari bata wa athuri a matura na atongoria a makanitha kuma kaunti iyo kunyitanira na muingi na kwariria maundu maria makoretwo magithinia muingi makiria hari kuhorohia ngucanio cia kimuciĩ iria ikoretwo muhari wa mbere hari gucungirira ikuũ, akiongerera ati ino ni njira imwe iguteithĩrĩria hari gwithema na riboti cia andu gukua na njira ta ici Embu. Kuna jambo tumewacha siku hizi, pastor tafadhali na ndugu yangu kutoka msikitini, ile maadili ya zamani ya kuongea na watu. Siku hizi madini yetu si misikiti, si kanisa, imekuwa biashara. Tafadhali tuache hayo mambo, tuwahutubie, tuwahubirie watoto wetu, tu visit families kama vile tulikuwa tunafanya zamani wakati tulipokuwa wadogo, ili tuwafundishe watu maadili na ni kwa nini ni makosa kujiua. Galgalo oho ni amurikite kuongerereka kwa riboti cia ciana nini guteoriria cia ciaro, undu uria ucungirire aiki ihoya ringi kuri aciari akimoria mamenyerere ciana ciao na matigane na ciiko ici cia thoni, na riria mundu aremererwo ni kurera mwana wake amutware mucini wa ciana kana kanitha-ini niguo arerwo na njira iria yagirire. Watoto wanahitajika, tafadhali usitupe. Kama jukumu yamekushinda, enda mahali, hata kama ni kanisani, peana huyo mtoto, useme huyu amenishinda, mfanyeni vile mnavyoweza. Pengine kutupa, yule unayemtupa ni rais wa kesho wa Kenya. Arutwo 42 kuma kaunti ya Embu aria mahitukire kigeranio gya KCPE aria ni anake 19 na airĩtu 23 nĩo magunikite na uteithio wa kurihirwo githomo gya secondary mutaratara-ini uyu wa Wings to Fly. Ngĩribotera Inoro TV, Jetagwo Kids Muthoni.